Često se govori o tehnikama u psihoterapiji. Jedan psihoterapijski pristup koristi ove tehnike, neki drugi, neke druge. To sve zavisi od krajnjeg cilja koji neka psihoterapija ima u pomoći klijentu da se oslobodi tegoba. Kada je reč o emocionalnom metodu, čiji je cilj pomoć klijentu da prepozna, artikuliše i doživi svoja do tada neprepoznata i skrivena osjećanja, postoje mnoge tehnike i uslovi u terapijskom settingu koji podstiču i olakšavaju ovaj proces. Prijatno, bezbedno okruženje, indirektno, prigušeno osvetljenje, terapeutovo interesovanje za klijentova osjećanja, postavljanje ponekad klijenta u poluležeći ili ležeći položaj, ohrabrivanje klijenta da se direktno obrati značajnoj osobi iz prošlosti, obrati u seansi, ne u stvarnosti itd. Ali ništa od toga nije značajnije od volje klijenta da se stvarno otvori za svoje osjećanja i svoj najdublji bol podeli sa terapeutom. Sve što se u emocionalnoj terapiji radi nema moć da samo po sebi izazove pojavu osjećanja kod klijenta i dobro je što je tako. Slobodna volja klijenta da pusti da ga dirljiva emocija obuzme i na taj način je pokaže drugom ljudskom biću, terapeutu, je ključni faktor uspešnosti terapijskog tretmana. Sve drugo u terapijskom settingu i postupcima terapeuta može samo da poveća verovatnoću pojave osjećanja kod klijenta i njihovog doživljavanja i razrešavanja, ali ne može da zameni klijentovu slobodnu volju da pusti da se to desi.